bro. Bati chingene mbamu ndaguma hakubita. Ubu ndacacatinga ndiko narondera hano. Gusa ndahatoye. Ndiko narondera nyarutsa kuri. Yeah! Asirire isite. Wa mutipe wa mushe. Wafise ngoma yaje uyu munsi. Yo, hata ngo azita ko kunga ndoa. Ni ahuriraho urumva. Asi nta bya bindi bya disinjo. Yo. Nje kunshiramo. Aya, ahubwo chatukene ngene twamba makostime tubemeze nazo. Yo ibazi. Urazi ko tije mfisi. Reka tufise imitwe myinshi. Muga rero. Hajya twambara ikoti. Yo. Wazi rya sokura gusigaye wo kuri mwezi gisabo. Yo, asa ndayibona. Ijya nyene. Nanje hariyo mfise nyene mwezi cyambara ntama yansigiye. Yo. Nyambara rya koti, ipantaro yoyoje simindura gumariye merega nijazimvye. Nanze kapira kagumara akanyene gusika butura ndaraba ndayite. Tukivuga bwo ntibamare n'umuciro. Tuvuga twagiye gutegura. Tuge. Aha, uwo wate nagira twacitse. Wa alaikum salam. Karibu sheikh, karibu. Asante. Wa alaikum salam. Karibu sheikh, karibu. Asante. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibu sheikh. Nimekuja na takbir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibu safi tu. Karibuni sheikh. Karibuni ndani. Asha jendeza ndezwe kandi ndavuga ijambo. Urabona nanze no kunumbiye. Ngiye nkimbogo. Nakapira nuko nye. Eshwa ngaha. Gatatu. Hapa kuna makafiri zinaingia. Mkatoke kwanza. Makafiri zaidi siku zinakuja kuvumba kwa Uislamu. Kuna siku tushakuja kwenu. Ni movenga hao mwa makafiri. Makafiri zaidi siku online zinakuja na mabibire zinakuja hapa. Kanisani hawapigi mchele. Okwe. Kwanza kumjango ugaene. Ashobono wije. Yes Nasim. Makafiri zimerudi tena kwa. Mbona kurudi tena? Nitasema kazi. Yo. Bwana hii. Makafiri ziko makanisani. Nitaenda kwanza kuangalia kwanza mle ndani kuna watu wenye wameingia bila kaji.